I jeste gdje smo na dovršeni klip, ljudi moji. I danas ću pričamo nešto o ovom telefonu Caterpillar S60 u pitanju. Da nije dobar telefon ne bi ga sigurno snimao, tako da možete da očekujete dobre karakteristike. Kao što sam naziv govori ovdje na ovom portalu, Benchmark se zove portal, benchmark.rs, sam naslov govori da je Caterpillar donosi prvi smartphone sa integrisanom termalnom kamerom. Sad, šta je, ljudi moji, ta termalna kamera? To se sad vi pitate koji ne znate. Termalna kamera je ona kamera koja ljudi može da snima u mraku. Sad zavisi koji domet, sad zavisi sve do senzora koji je u njemu. Tako da, do ovog telefona sam došao preko Facebooka, znači gledao sam nešto i slučajno naletao kao isto za onaj Okitel K10.000, isto sam došao na tu foru i vidio sam ovaj telefon. I ovaj telefon, ljudi moji, nima neke performanse izuzetno perfektne, ali svaki od ovih telefona krasi samo to što imaju ovakve mogućnosti. Recimo, Okitel K10.000 ima bateriju od 10.000 mAh, a vidite ovaj Caterpillar ima integrisanu termalnu kameru, što je izuzetno dobro. Sad, on nema neke performanse sigurno u sebi, tako da ovdje pišem i sami možete da vidite, Snapdragon 670 procesor, 4,7 inch ekran, 720 je display, znači HD display, 3 GB RAM, 32 GB proširivog skladišta prostora, 13 megapixela kamere, 5 megapixela jaku bateriju, 3800 mAh, može da izdrži u vodi na 5 metara i to sat vremena bude, što je jedna izuzetno lepa karakteristika ovog telefona. I može biti u cenama kada bude $600. Ali ljudi moji, ovaj telefon je više nije na neku ruku za nas korisnike koji ćemo koristiti, se zezamo nešto, na telefonu igramo igrice, Facebooku surfamo i to, nego on je više za one za misije spasavanja, kao što ovdje isto piše, znači za recimo za policiju ili tako neke službe, ne znam ja, za spasavanje, ili kad recimo idete u mraku negdje kao pora možda vidite što se dešava, gdje se što nalazi, a imate telefon kod sebe i vi stavite telefon i gledate, što je dobro. On nema neku izuzetno kvalitetan video snimak. To je na ovoj kameri, taj vidite ovdje, rezolucija limitirana VGA 640x480, znači ograničena je odotle. Sad, to je verovatno rezolucija za ovaj FLIR ove gore, gdje je senzor ove gore što proizvodi, znači te kompanije koja pravi te termalne procesore isto napravi, ali pravi, vidite, i ove kamere što igraću telefon. Sad, to sigurno se odnosi na ovu gore, termalnu kameru, verovatno ta rezolucija. Sad, kolika rezolucija same kamere dole i ne znam koliko je, stvarno. To ne piše ovdje bar, tako da tražio sam je, mislim da nisam našao. Tako da telefon je izuzetno dobar, kao što sam rekao, za takve korisnike. Ima fora, možete da prebacujete recimo kada u kameru ovdje, mislim sam vidio na slici tu negdje, recimo ovdje vidite ovaj dio, ovdje gdje pokazujem sada trenutno, tu je, mislim, možda prebacite, ne znam koliko, 5 megapixela i 13, tako nešto isto kao što vidite, prebacite tu, on snima tako, znači mnogo dobro. I nema neke baš nekih drugih stvari da kažem na ovaj telefon, sem toga. Znači, on je izašlo, juče, izbacili su, Benchmark je izbacio juče, ja sam odmah našao, 3 sata 16 minuta, odmah sam našao, pa sat 2 sam vidio slučajno ovo. Kada bude izašao telefon, baš ću da vidim kako izgleda to, snimci, to jest ne znam, možda ima na YouTube-u neki snimak, ne znam, ali ne verujem da ima, tako da kad bude izbacili ja ću da vidim i Tako da, ljudi moji, to bi bilo to u današnjem klipu, nije nešto bilo mnogo dugačko, ali dovoljno je bilo da vam kažem samo koji je telefon, i o čemu se radi i kakve sve mogućnosti donosi. Tako da, ljudi moji, gledajte moje ostale ljudi klipove i vidimo se, ljudi moji, u nekom narednom klipu i do sljedećeg viđenja.